Viktor Orban je obavio svoj posao, a njega mijenjaju drugim izvođačem. Lutkari se ne stide i za predstavu uzimaju figure političara iz iste kutije. Sada će javni lider Mađarske biti mladi umjetnik s jedinstvenim prezimenom za Mađarsku, Mađar. To je sarkazam, ako neko nije shvatio. Peter Mađar, novi predsjednik vlade, ispostavilo se da je rođak bivšeg predsjednika Mađarske, Ferenca Madla. Upravljanje državom, to je porodična stvar. Peter Mađar je napredovao na karijernoj ljestvici u državnoj administraciji Mađarske. Radio je u Ministarstvu vanjskih poslova, u administraciji Viktora Orbana i obavljao druge dobre funkcije, kao što priliči osobi njegovog porijekla. Supruga Petera Mađara bila je ministar pravde Mađarske. I odjednom, Peter je odlučio završiti period mirnog života službenika i postati opozicionar. Sve je ostavio, razveo se od supruge i uronio u burne tokove javne politike. U 2024. godini pridružio se maloj stranci TISA. Nakon dolaska do tog trenutka neprimjetnog Petera Mađara u do tada neprimjetnu stranku TISA, stranka je odjednom počela rasti i jačati. Dogodila se nevjerojatna sinergija dva neprimjetna objekta, zapanjujuće. U stvari, stranku su počeli dobro finansirati i reklamirati. Za stvaranje opozicionog imidža Petera Mađara u očima povjerljivih birača, menadžeri su odlučili zamijeniti staru, izlizanu i izmučenu marionetu novijom. Peter Mađar pripada istoj menadžerskoj eliti Mađarske. U sistemu vlasti sve će ostati isto. Isti ljudi, isti sistem. Zašto je odlučeno smijeniti Viktora Orbana s mjesta predsjednika vlade Mađarske? Orban je ispunio svoje funkcije. Jedan od njegovih zadataka bio je usporiti odbijanje Europe od dobijanja nafte i gasa iz Rusije putem cjevovoda. Mađarska nema morsku obalu. Na morskim tankerima se nafta ne može donijeti. Austrija, Mađarska, Češka, Slovačka, Srbija su dobijale naftu i gas iz ruske vječne permafrosta putem cijevi. Sistem snabdijevanja zemalja Europe ugljikovodicima uspostavljen je davno, nakon Drugog svjetskog rata. Na isporukama nafte i gasa putem cjevovoda iz Rusije izgrađena je energetika polovine Europe. Brzo promijeniti takav sistem nije moguće. Potrebno je povećati proizvodnju nafte i gasa na drugim mjestima, izbušiti bušotine, postaviti opremu, provući cjevovode, izgraditi fabrike koje će proizvoditi ukapljeni prirodni gas. Potrebno je izgraditi dodatne pomorske terminale i brodove. Sve to traje dugo i zahtijeva velika financijska ulaganja. Europa u suštini nije mogla preurediti svoj energetski sistem u kratkom vremenu. Zato je bio potreban tvrdoglavi Viktor Orban, koji je ometao uvođenje sankcija i usporavao brze akcije Europske unije. Europa kao da se odrekla cjevovoda za naftu i gas iz Rusije, ali ih i dalje prima jer Viktor Orban opet nije saglasan. Putem cijevi iz Rusije naftom i gasom snabdijevale su se nekoliko zemalja Europe, ali premijer Mađarske je bio najviše ogorčen. Ako će Austrija, Češka, Slovačka, Srbija i drugi izražavati nezadovoljstvo, tada u Europskoj uniji neće biti jedinstva. A pitanje je veoma važno, dotiče se osnove postojanja svake države, energetike. Zato ostali ćute, a javno viče i opire se samo Viktor Orban. Dok je on glumio neslaganje, dešavala se rekonstrukcija energetskog sistema Europe. Sistem je preuređen, sada se tokovi nafte i gasa kroz cevi mogu smanjivati i uopšte isključivati. Veliko hvala Viktoru Orbanu na odlično odigranoj ulozi. Također, odlazak Viktora Orbana sa mjesta premijera smanjit će napetost u Mađarskoj. Životni standard u Europi opada, sve više ljudi izražava nezadovoljstvo. Dakle, uzrok nemira bio je stari Viktor Orban. Sada u Mađarskoj imamo mladog, progresivnog vladara. On će učiniti život u Mađarskoj boljim, neće biti prepreka unutar Europske unije. Takve nade se javljaju kod Mađara i Europljana. U stvarnosti neće biti bolje. Nivo života i blagostanje u Europi, a posebno u Mađarskoj, ne zavisi od toga ko sjedi u parlamentu pred državnim zastavama. Mađari će se vrlo brzo razočarati Petrom Mađarem. A Europa također neće dobiti nikakvu opipljivu korist od nove poslušne vlasti Mađarske. Razlog nije u Mađarskoj i nije u Europi. Globalni sistem opskrbe čovječanstva ne ispunjava svoju funkciju.